Netflix firma, moje ime je Nurbegović Tahir. Seminar je bio izuzetno prijatan i dosta može da se nauči. Mislim, prijatan ambijent, stvarno sve najbolje. Predavači su izuzetni, stvarno, mislim, bez ikakvog komentara, odlično su. Hvala vam. Zovem se Vladica Smiljković, dolazim iz Kruševca, iz firme Cooper Tire. Seminar je bio super kao i uvek, predavači su ekstra, uslovi su ekstra, zanimljive teme, neke novine, nešto novo što saznajemo i jedno čekamo da zaživi, da i mi budemo moderni kao i ostatak sveta. Odlično, Predavače poznajemo od ranije, iz uprave carina i eminentni stručnjaci i baš prave osobe za ovakvu vrstu predavanja.